هو انا مش عارف ايه اللي بيحصل الفتره دي، بس احنا راضيين والحمد لله على كل شيء. احنا راضيين بكل اللي ربنا يكتبه لنا. احنا بقالنا حوالي شهر او شهر ونص بيحصل معانا حاجات غريبه كلنا، انا وسلمى وسليم وعربياتنا وحاجتنا وكل حاجه. في حاجات ما بننزلهاش كتير قوي قوي، ما بننزلهاش. الحمد لله على كل شيء واحنا راضيين وربنا الحافظ كل حاجه. واحنا لما بننزل حاجه عشان الناس اللي بتقعد تقول لنا ما انتوا بتنزلوا مش بتنزلوا والكلام ده، فاحنا وما بنعمه ربك فحدث. فلو في اي نعمه عندنا او اي حاجه علشان نبقى بنبشر الناس او بنخلي الناس تتبسط ويفرحوا. وفي ناس لما بتشوفنا فرحانين بيفرحوا، غير الناس التانية اللي بتبقى من جوه اول ما بيشوفوا حد فرحان بيتضايقوا وبيزعلوا والحاجات دي كلها. احنا بنحاول ننشر الحلو اكتر من الوحش بكتير. كل واحد عنده الوحش والحلو، بس احنا الوحش الفترة اللي فاتت دي كان بزيادة. اللي ربنا بيحبه بيبتليه، ويا رب يا رب يبقى ده في ميزان حسناتنا، وربنا يخفف عننا الفترة دي الحاجات اللي بتحصل دي. ربنا يكرمنا جميعا. ادعوا لنا.